dan ta'zim dari dua gerak kepada bapa dan panitia. Tamu Majaradu dohai bapa, anjur kamu zikir kamu las dikema kutut mugra-gra kamu hantam jatuh bid'ulua kamu anak miat baru belajar gahlam lancar zikir maulana. Assalamualaikum bafun kamahram di atutala ajaraban buat jarmatin di adisi gogra hana nabiha gasinam kaya. Assalamualaikum bafun kamahram di atutala ajaraban buat jarmatin di abisi gogra hana nabiha gasingan kaya. Kita berzanji makan dua kaya kepada tengku dan panitia kunjung mengunjung Nabi Nayuja menyerta tulah putus saudara. Assalamualaikum bafun kamoga dia tetala jaroban dua jaromatin de abisi gogra hana mapiha gasingan kaya. Assalamualaikum bafun kamoga dia tetala jaroban dua jaromatin de abisi gogra hana mapiha gasingan kaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نستغفر الله الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم. نستغفر الله الله لنا ولكم
nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana min dhanbikum nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana min dhanbihim nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana min dhanbihim nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana min dhanbikum nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana min dhanbikum nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana wa min dhanbihim nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana wa min dhanbihim nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana wa min dhanbihim nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana wa min dhanbikum nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana wa min dhanbiha nastaghfirullah lana wa lahum min dhanbina maulana wa min dhanbiha nastaghfirullah lana wa lakum min dhanbina maulana wa min dhanbikum nastaghfirullah Allah lana wa lakum min dhanbina maulana wa min dhanbikum nastaghfirullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa, langitmu ayun bumi mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas tanggal 12 Rabiul bersyukur atas gaidul wadaran bilul aman lahir junjungan Rasul Mustafa, langit ayun bumi mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas tanggal 2 Rabiul Awal
Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas kalibatun fi yani tunjajah masa amraha dijabran kutan dikini hancur Ka'bah Baitullah negara dijajah buang agama kalibatun fi yani tunjajah masa amraha dijabran kutan dikini hancur Ka'bah Baitullah negara dijajah buang agama tanggal 12 Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas cicim ababil bataji lembong hancur berkepung gajah dengan tentra ramai melimpah dengan kehendak Allah mandung binasa cicim ababil bataji lembong hancur berkepung gajah dengan tentra ramai melimpah dengan kehendak Allah mandung binasa tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas Nabi Muhammad rupanya cerdas si ulah-ulah bulan purnama lengan dan bulan bakal berkublah menan kecerdasan rupa di Nabi Muhammad rupanya cerdas si ulah-ulah bulan purnama mentan sebulan bak malam purlah menan kecerdasan rupa di Nabi tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas tanggal 12 Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa langit ayun bunga mengguncang kepada Tuhan bersyukur atas الله ولي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي لمن ولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي لمن ولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد
صلوا عليه صلوا عليه ولد الحبيب وخده متورد مولاي مولاي والنور من وجناته يتوقد صلوا عليه ولد الحبيب وخده متورد مولاي مولاي والنور من وجناته يتوقد صلوا عليه الله لي لمن غني مولاي يا مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي لمن غني مولاي يا مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الحبيب ومثله لا يولد مولاي مولاي ولد الحبيب وخده متورد صلوا عليه ولد الحبيب ومثله لا يولد مولاي مولاي ولد الحبيب وخده متورد صلوا عليه الله لي لمن غني مولاي يا مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي لمن غني مولاي يا مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الذي لولاه موشق الناق مولاي مولاي كلا ولا ذكر الحين والمعاد صلوا عليه ولد الذي لولاه موشق الناق مولاي مولاي كلا ولا ذكر الحين والمعاد صلوا عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة وجودي مطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة وجودي مطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعت بكل خير واجتمع الفقر والأصول كلوا رجعت بكل خير واجتمع الفقر والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله أنت حبيبي يا نبي الله أنت طبيبي يا رسول الله أنت حبيبي يا نبي الله أنت طبيبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لنا كل الذنوب الله يا الله واستر لنا كل العيوب الله ما شاء الله واغفر لنا كل الذنوب الله يا الله واستر لنا كل العيوب الله ما شاء الله واكشف لنا كل الكروب واغفر لنا آذى المؤذين واغفر لنا كل الذنوب واستر لنا كل العيوب واكشف لنا كل الكروب واغفر لنا آذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا
ثم صلاة والسلام الله يا الله على شفيع الأنام الله إن شاء الله ثم صلاة والسلام الله يا الله على شفيع الأنام الله إن شاء الله وآله نعم الكرام وصحبه والتابعين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام وآله نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وهي كون الإسلام إكر شريعة محمد نبي مبتئك سادو جماعة كون بدعة كون وهبي مبتئك سادو جماعة كون بدعة كون وهبي syariat Muhammad Nabi mubta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabin mubta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi kaum wahabi lupa tak pedo kaji pegado syariat Nabi syariat Nabi kami dalam sembahyang harus usalli syariat Nabi kami pewayang dalam sembahyang harus usalli wahai kaum nur umat Islam ikut Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabin mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabin tekun coba dibenci tatat urau jemaat azan sekali tali kemayan jika harta hanya teringat kehormati tali kemayan jika harta hanya teringat kehormati ziarah kubur itu harta di dua tempat pajokan duri huruf di kereta sesat berdoa di kereta kuri huruf di kereta sesat berdoa di kereta kuri lepas sedina hana ajaran para welapan di kebun Nabi letai tilawah bersalahan ada sesuatu yang sumpah Nabi lepas tilawah yang bersalahan ada sesuatu yang sunnah Nabi tapi yang lucu saudara tanya petupat anjing padali cara mengata pegama ilmu adanya ke diri cara mengata pegama ilmu adanya ke diri wahai kaum nur urus Islam Muhammad Nabi mubta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabin mubta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabin
Sekian dari kamu, lebih dan kurang kamu laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk bersiap-siap dari tim zikir dan solawat Gampung Alumerbo. Kepada tim zikir dan solawat Gampung Alumerbo kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jara dua belah ate malah jara lun siplah di ate ule maah lun laki barakan dumna. Assalamualaikum po intan bulan semoga salam kawariduna karena salam nabi karena sunat jarotamu manisyarat mulia. Assalamualaikum po intan bulan kamu salam kawariduna karena salam nabi karena sunat jarotamu manisyarat mulia. Salam nabi karena sunat jarotamu manisyarat mulia. Assalamualaikum bapuna kamogra nama pihak gasingan kaya. Assalamualaikum bapuna kamogra nama pihak gasingan kaya. Saroban sipro diatur ule malaki bawari gumna. Assalamualaikum po intan bulan kamu bisalam kawaridumna karena salam nabi karena sunat jarotamu manisyarat mulia. Assalamualaikum po intan bulan kamu bisalam kawaridumna karena salam nabi karena sunat jarotamu manisyarat mulia.
Tekadi Allah ni bawuranya Kamu jakena baca doa Doa Allah selawat ke Nabi Nabi ya Rabbi doa sempurna Tekadi Allah ni bawuranya Kamu jakena baca doa Doa Allah selawat ke Nabi Nabi ya Rabbi doa sempurna Assalamualaikum pa intan bulan Kamu bisalam kewaridumna Karena salam Nabi kan sunat Bertamu masyarakat mulia Assalamualaikum pa intan bulan Kamu bisalam kewaridumna Karena salam Nabi kan sunat Jaratamu masyarakat mulia Allah memarah sifata Memelangkan membama pinta Dengan bismillah tapupun kalam Jiwa hayrakan zikir tabaca Allah memarah sifata Mempanas salam pinta Dengan bismillah tapupun kalam Jiwa hayrakan zikir tabaca Assalam salam 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 alaikum warahmatullah Jaradu jaro jaradu abla atuju mala Jarolon jarolon siplo di atu ule ma'ahlun lake bawari dumna Salamun 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 salam 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 sallallahu ya adnani ya mustafa saf wa tarahmani
في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان سلام 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 لم يتالم قط حمد لكن أبدا وما تسابقت لو في مدى زماني لو في مدى زماني لم يتالم قط حمد لكن أبدا وما تسابقت لو في مدى زماني لو في مدى زماني Nabi engkau melumpah malam orang selama-lama bersama Nabi Pitan di zaman sepanjang masa binatang kelengan terjipum di mata dan Sayyidina lala dajamah pihak tamra di batu yang mulia lamnya talim qatu hamud lagal abada wa ma tasabas law fi mada zamani law fi mada zamani lamnya talim qatu hamud lagal abada wa ma tasabas law fi mada zamani law fi mada zamani Nabi kenali kedebakalan hana berselama nyata nutai bekasantan wajib taulada percaya hati Nabi hantam tengen jangan terbit si kulit mata berbayang dalam urah iran lama takkan lupa lamnya talim qatu hamud lakan abada wa ma tasabas law fi mada zamani law fi mada zamani lamnya talim qatu hamud lakan abada wa ma tasabas law fi mada zamani law fi mada zamani Nabi
sayang apa yang si punya putus karam Tuhan pelara lamnya paling kau Muhammad lakar abada wa ma tasabas lahu fi mada zamani lahu fi mada zamani Nabi hampir melumpur malam selama-lama bersama Nabi kita di zaman sepanjang masa. Binatang melantang jipu di mata mangan Sayyidina lalar jamu pihan pengeron ibadu yang mulia lamnya paling patuh Muhammad lakon abada wa ma tasabas lau fi mana zamani lau fi mana zamani lamnya paling patuh Muhammad lakon abada wa ma tasabas lau fi mana zamani lau fi mana zamani Nabi kenali kondana kalan ada semua nyata netoi berkasantan wajib taulan tak percaya hati Nabi hantam tengah yang nak terbit sekulet mata berbayang dalam urah ialah takkan lupa lamnya talim patuh Muhammad lakon abada wa ma tasabas lau fi mada zamani lau fi mada zamani lamnya talim patuh Muhammad lakon abada wa ma tasabas lau fi mada zamani lau fi mada zamani Nabi watana dalam kawan lemanyang bau di maulana wiladana berkasantan kalau kita yang masanya Yosifu Nabi berpaturi tua muda sayang apa yang si punya tutup karam Tuhan pelara lamnya talim patuh Muhammad lakon abada wa ma tasabas lau fi mada zamani
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada grup zikir dan salawat dari Kampung Alu Merbau. Untuk selanjutnya bersiap-siap grup zikir dan salawat dari Kampung Bukit Metua. Kepada grup zikir dan solawat dari Kampung Bukit Metua, kami persilakan untuk naik ke atas pentas.
C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendem saudara kamu disalim Nabi kan sunat jaran tamumat tanda mulia kamu disalim Nabi kan sunat jaran tamumat tanda mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendem saudara kamu beri salam Nabi kan sunat jarat tamumat tanda mulia kamu beri salam Nabi kan sunat jarat tamumat tanda mulia. Anti temankan tuan megang kemangan tamjatan bin uluan. Anti temankan tuan megang kemangan tamjatan bin uluan. Allah lantaran kena undangan bapa menyambutlah kamu medasar lantaran kena undangan bapa menyambutlah kamu medasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manum saudara kamu bisalum Nabi kan sunat jarak tanda mulia kamu bisalum Nabi kan sunat jarak tamumat tanda mulia. Mengizin Allah Tuhan sindraan di baurannya kamu tertekan. Mengizin Allah Tuhan sindraan di baurannya kamu tertekan. Allah undangan tengku hendak metua basam baura kalem datang undangan tengku hendak metua basam baura kalem datang. Assalamualaikum warahmatullahi hubungan ayah mandum saudara kamu bisalum Nabi kan sunat jarak tamumat tanda mulia kamu bisalum Nabi kan sunat jarak tamumat tanda mulia. Kemendem aki salam nelayang beserta insan anda mindumna. Kemendem aki salam nelayang beserta insan anda mindumna. Allah fakir dan miskin salam dan kirim beserta yatim anda mulia. Fakir dan miskin salam dan kirim beserta yatim anda mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandu saudara kamu beri salam Nabi kan sunat jarak tamumat tanda mulia kamu beri salam Nabi kan sunat jarak tamumat tanda mulia. Lagang rupa cacat jabatan nimbalan kawan alan kira sama. Lagang rupa cacat jabatan nimbalan kawan alan kira sama. Allah jasa gemasa sesama Islam
yang namanya beda, imbalan dada gasing gemase sesama Islam yang namanya beda, imbalan dada. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Hati teman tuan megang rai kamu ngentong jaga temen uluan. Hati teman tuan megang rai kamu ngentong jaga temen uluan. Allah lantaran kena undangan bapa menyambut tolak kamu merasa lantaran kena undangan bapa menyambut tolak kamu merasa. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Dengan izin Allah tawalla sidran di bawahnya kamu tertekan. Dengan izin Allah tawalla sidran di bawahnya kamu tertekan. Allah undangan tentu hendak metua bahasa bawah kalam data undangan tentu hendak metua bahasa bawah kalam data. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Kemendem lagi salam melayang serta yang sangat demi dumna. Kemendem lagi salam melayang serta yang sangat demi dumna. Allah fakir dan miskin salam dan kirim beserta yatim anak mulia. Fakir dan miskin salam dan kirim beserta yatim anak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Lagang Eropa cacat jabatan di balantuan alam kira sama. Lagang Eropa cacat jabatan di balantuan alam kira sama. Allah gasa jemase sesama Islam yang namun beda imalam dada gasa jemase sesama Islam yang namun beda imalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Lagu irama pinggang menari Maya kiamat kemana. Lagu irama pinggang menari Maya kiamat kemana. Allah cuma di kama baca bertanjih beserta seni si Allah gada. Cuma di kama baca bertanjih beserta seni si Allah gada. Assalamualaikum warahmatullahi bukan ayah manum saudara kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia kamu bisa lum nabi kan sunnah jarotamu mat tanda mulia. Hamba pembuka kesegana tetap menghina dalam ajaran. Hamba pembuka kesegana tetap menghina dalam ajaran. Allah baca cerita sejarah Nabi lewat bertanji tengah muda. Baca cerita sejarah Nabi lewat bertanji tengah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kamu bisa Nabi ke sunnah jaratamu mat tanda mulia. Kamu bisa Nabi ke sunnah jaratamu mat tanda mulia.
تذكري جيران بذي سلامي ماذا استدمت دمعا جرى من مكلات التي بدم من مكلات التي بدم ريح من تلقائك إقضيمات مضى برق في الظلماء من إضام الظلماء من إضام فهمت وما لك بالكائن كل تستفق التفق يا من كل تستفق التفق يا من تذكري جيران بذي سلامي ما زلت دمعا جرى من مكلات التي بدم من مكلات التي بدم تريه من تلقائك إقضيمات مضى برق في الظلماء من إضام الظلماء من إضام فهمت ومالكا للذنب الكائن كل تستفق التفق يا من كل تستفق التفق يا من تذكري جيران بذي سلام لما زلت دمعا جارة من المكلات التي بدم من المكلات التي بدم تريه من تلقائك إقضيمات مضى برق في الظلماء من إضام الظلماء من إضام فما لي عيناك إن كنت تغفو فهمت وما لك بالكائن كل تستفق التفق يا من كل تستفق التفق يا من تذكري جيران بذي سلام ما زلت دمعا جرى من المكلات التي بدم من المكلات التي بدم سابو أن الحب منبم كاتين ما بين من مساجين من
أوام طاري من هو من أوام طاري من Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Kaum wahabi lepas tertebang kancing pegadang syariat Nabi kaji pewayang dalam sembayang harum usalli. Syariat Nabi kaji pewayang dalam sembayang harum usalli. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Kekuan subah jemben cintatan orang Jumat azan sekali talikin mayan jika dengar rentan hanjat beringat ke orang mati. Talikin mayan jika dengar rentan hanjat beringat ke orang mati. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Jika ulama, jika kesesat, maka iman. Jika Yahudi, letan yang tolong, yang bersalahan, hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Letan yang tolong, yang bersalahan, hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Lafai Sayyidina hana ajaran terang jika Nabi kenduri mulut sangat aji pantang jika lemangat meru apa sih kenduri mulut sangat aji pantang jika lemangat meru apa sih. Wahai kaum orang Islam, ikut syariat Muhammad Nabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi, membeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum wahabi. Kaum wahabi lepas tertebang kanji pegadang
syariat Nabi kaji bayang dalam sembahyang hari mengusalli syariat Nabi kaji bayang dalam sembahyang hari mengusalli. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kekun sumbang jika cintatan orang Jumat azan sekali talikin mangan jika haramtan hendak beringat kehormatan talikin mangan jika haramtan hendak beringat kehormatan. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Jika ulama, jika kesesatan Mekah, jika Yahudi latan yang tolong yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi latan yang tolong yang bersalah hanya sesuai dengan sunnah Nabi. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Lafaz Sayyidina hana ajaran terang lapan jika nama Nabi kenduri maulan sangat aji pantang jika lamungan meru apa sih kenduri maulan sangat aji pantang jika lamungan meru apa sih. Orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kekun sumbang jiwa cintatan orang Jumat azan sekali talikin mayan jika haramtan hendak beringat kehormatan talikin mayan jika haramtan hendak beringat kehormatan. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Tapi yang lucu wahai sahabat dia bertepat hanji peduli carang pepatah bapa gahabah ilm mengena lagai pencuri carang pepatah bapa gahabah ilm mengena lagai pencuri. Wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi, mubeta ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah, kaum Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada grup zikir dan solawat dari Gampung Bukit Metuah. Untuk selanjutnya bersiap-siap tim zikir dan solawat dari Gampung Krung Sikajang. Kepada grup zikir dan solawat Gampung Krung Sikajang, harap untuk naik ke atas panggung.
Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang berhadir di halaman Masjid Al-Aminiyah untuk nanti malam Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Sayyid Muhammad bin Salim dari Al-Mi'raj Jakarta bersama dengan Al-Habib Sayyid Haikal bin Ahmad Alatas Kota Langsa, pimpinan Majelis Az-Zabidi Kota Langsa, diiringi dengan salawat oleh grup Hadrah Ben Hud Kota Langsa. Kepada grup zikir dan salawat Gampung Krung Sikajang untuk segera naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup zikir dari Dayah Zamisa Krung Sikajang. Allahu ya Allahu Rabbi Rabbuna Allah, Allahu ya Allahu Hasbi Hasbuna, Allah Allah Allahu Rabbuna, Allah Allah Allahu Hasbuna, Allah Allahu ya Allahu Rabbuna, Allah Allah ya Allahu Hasbuna, Allahu ya Allahu Rabbi Rabbuna Allah, Allahu ya Allahu Hasbi Hasbuna, Allah Allah Allahu Rabbuna, Allah Allah Allahu Hasbuna, Allah Allah ya Allahu Rabbuna, Allah Allah ya Allahu Hasbuna. Ta'ala binna nastali fababur rida qad futih dawul fuadan lazi dawul fuadan lazi bi syafil hawa qaduri bi syafil hawa qaduri Allahu ya Allahu Rabbi Rabbuna Allah, Allahu ya Allahu Hasbi Hasbuna, Allah Allah Allahu Rabbuna, Allah Allah Allahu Hasbuna, Allah Allahu ya Allahu Rabbuna, Allah Allahu ya Allahu Hasbuna.
حبنا داعي حبنا داعي روح ثم طريح ثم طريق تعلق بأهل الهدى تعلق بأهل الهدى وكل العذل استعرض الاستعرض وكل العذل استعرض الاستعرض الله يا الله ربي ربنا الله الله يا الله حسبي حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله الله يا الله ربنا الله الله يا الله حسبنا ألا يا رسول الكريم رسول الكريم عليك صلاة تصل صلاة تصل وشوقي لكم من قضى وشوقي لكم من قضى وحبي لكم مبارك مبارك وحبي لكم مبارك مبارك الله يا الله ربي ربنا الله الله يا الله حسبي حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله الله يا الله ربنا الله الله يا الله حسبنا تعالوا بنا نصلي بنا نصلي بابا مرنا قد فتح رضا قد فتح دعوا الفؤاد فؤاد الذي دعوا الفؤاد فؤاد الذي بسيف الهوى قد هوى قد دري بسيف الهوى قد هوى قد دري الله يا الله ربي ربنا الله الله يا الله حسبي حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله الله يا الله ربنا الله الله يا الله حسبنا أيا مدعي حبنا داعي حبنا داعي روح ثم طريح ثم طريق تعلق بأهل الهدى تعلق بأهل الهدى وكل العذل استعرض الاستعرض وكل العذل استعرض الاستعرض الله يا الله ربي ربنا الله الله يا الله حسبي حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله الله يا الله ربنا الله الله يا الله حسبنا الله يا رسول الكريم رسول الكريم عليك صلاة تصل صلاة تصل وأشوقي لكم من قضى وأشوقي لكم من قضى وأحبي لكم مبارك مبارك وأحبي لكم مبارك مبارك الله يا الله ربي ربنا الله الله يا الله حسبي حسبنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله الله يا الله ربنا الله الله يا الله حسبنا Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Sikat kedua sabut ribet Nabi kana punyata Allah Mandum agam tanda mukjizat Bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Rupa bin Nabi Yusuf Cahaya bulan pun Sanggulan purnama Rakyat Mesra yang pandang ke sini bakal
dan kebinhan terasa. Rupanya Nabi Yusuf cahaya bulan pengesambut purnama. Rakyat sayang pandang ke sini baba dan kebinhan terasa. Allah sikati dua rasa beribadah Nabi kan punya Allah mandum ada tanda mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa. Suara Nabi Daud cukup lemah lembut suara. Kebinhan mana putih kasih dusuran sekitar Nabi Allah. Biar yang kemadi kebinhan jada resi akadang laju. Biar yang kemadi kebinhan jada resi akadang laju. Allah sikati dua rasa beribadah Nabi kan punya tak Allah bandum agam tanda mujizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa. Nabi Sulaiman rakan yang berkaya yang dalam dunia. Allah tergejak main menerata pandaan si Abdul di bawah. Barat tak dengar si domat menyan binatang kena pegawai. Benar kuasa Tuhan Nabi ya Allah lekau yang kuasa. Allah sikati dua rasa beribadah Nabi kan punya tak Allah mandum agam tanda mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa. Sakit di Nabi ayat kubulah kepaduhan guna sebesara. Rakyat mandu dibenci istri yang tak kaya mandum kaji lupa. Namun keduhan si dalam kenanala dalam titik ketiga. Melangkah dengan orang mandum nesera dapat yang kuasa. Allah sikati dua rasa beribadah Nabi kan punya tak Allah namun ada tanda mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa. Rupanya Nabi Yusuf cahaya bulan bersambut purnama. Rakyat saya pandang ke sini baba dan kebinhan terasa. Rupanya Nabi Yusuf cahaya bulan bersambut purnama. Rakyat saya pandang ke sini baba dan kebinhan terasa. Allah sikati dua rasa beribadah Nabi kan punya tak Allah mandum agam tanda mukjizat bermacam-macam rupa. Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidul Mustafa. Suara Nabi Daud cukup lemah lembut anak suara. Kebinhan mana putih kasih dusuran sekitar Nabi Allah. Biar yang dengar di kebinhan jada si akadang laju. Biar yang dengar di kebinhan jada si akadang laju. Allah sikati dua laksa beribadah Nabi kan
punyata Allah baru ada tanda mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Nabi Sulaiman rakan yang terkaya nala entar lahannya oh tega jama entar rada pana si adri bawa la dengan si daman dunia binatang jenuh pegaba dengan kuasa Tuhan Nabi ya Allah lepas kuasa Allah sinati dua rasa beriman Nabi dalam punyata Allah belum ada tanda mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sakit di Nabi ayub kebulan paduan guna sengsara rakyat mandum dibenci istri yang tertarik mandum kaji lupa namun kedua nasib ragam nala lola ketika malam kadangan urang mandum serang nama yang kuasa Allah sikat dua laksa beriman Nabi kan punya Allah bandung agan bangga mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allahu khaliquna Allahu raziquna 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 dua belas hari Rabiul Awal lahir jantungan pandang donya di Aminah sidat lahiran karunia Tuhan cerita rupa di Aminah sidat lahiran karunia Tuhan cerita rupa Allahu khaliquna Allahu raziquna Allahu khaliquna Allahu raziquna Allahu khaliquna Allahu raziquna Allahu khaliquna Allahu raziquna Nabi Muhammad ana Abdullah Nilma Aminah sinan lahirnya Abdul Muttalib Walita Ka'bah siran pegang salam alaika Abdul Muttalib Walita Ka'bah siran pegang salam alaika Allahu khaliquna
رزقنا طيران أبابيل damati cenyan dalam Al-Quran dalam tara lahirnya Nabi inilah tahun hancur batu sebenarnya lahirnya Nabi inilah tahun hancur batu sebenarnya Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna 12 hari Rabiul Awal lahir dan Jumat depan tandanya Nuba Aminah sila lahiran karunia Tuhan tidak serupa Nuba Aminah sila lahiran karunia Tuhan tidak serupa Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Nabi Muhammad ana Abdullah niba Aminah sinan lahirnya Abdul Muttalib belikan Abbas sinan pegang salam alaika Abdul Muttalib belikan Abbas sinan pegang salam alaika Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Ganibatun fil ganitun gajah masa abad hijabkan peta di negara hancur Kaabah Baitullah yang dijaga gila agama di negara hancur Kaabah Baitullah yang dijaga gila agama Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Gajah meribet di jalan kampung hancur bantu pun siratnya tunda gajah mati di bawah burung mati di lambung ada kepala gajah mati di bawah burung mati di lambung ada kepala Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Tairan ababil lama dijenjang dalam Al-Quran lahirnya Nabi inilah tahun hancur batu sebenarnya lahirnya Nabi inilah tahun hancur batu sebenarnya Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Allahu khaliquna Allahu razaquna Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada grup zikir dan salawat dari Gampung Krung Sikajang. Berikutnya akan tampil grup zikir dan salawat dari Gampung Alu Pinang Induk. Cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada grup zikir dan salawat dari Gampung Alu Pinang Induk, kami persilakan untuk segera naik ke atas panggung. Tidak lupa untuk kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang berhadir di halaman Masjid Al-Aminiyah Gampung Senembu Antara untuk acara nanti malam Maulidur Rasul bersama Al-Habib Said Muhammad bin Salim Alatas dari Yayasan Al-Mi'raj Jakarta, didampingi oleh Al-Habib Haikal bin Ahmad Alatas, pimpinan Majelis Az-Zabidi Kota Langsa, diiringi dengan panduan solawat bersama grup Hadrah Ben Hud Kota Langsa.
Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik bagi Allah. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah beserta keluarga dan para sahabat dan para tabi' dan tabi'in dan kepada seluruh para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Kata ketakziman kami kepada Pak Geci, Imum Ci dan Imum Dusun, Tuhaput, Tuhalapan, Ketua BKM dan Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari grup zikir dari Kampung Alur Benang Induk. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina maulana wa min zambikum nastaghfirullah Astaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina maulana wa min zambikum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah ya Allah lana wa lahu min zambina maulana wa min zambi nastaghfirullah lana wa lahu min zambina wa min zambi nastaghfirullah ya Allah lana wa lahu nastaghfirullah lana wa lahu min zambina wa min zambi nastaghfirullah ya Allah lana wa lahu nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina ya maulana wa min zambikum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina
nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah ya Allah lana wa laha min zambina ya maulana wa min zambiha nastaghfirullah lana wa laha min zambina wa min zambiha nastaghfirullah ya Allah lana wa laha nastaghfirullah lana wa laha min zambina wa min zambiha nastaghfirullah ya Allah lana wa laha nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina ya maulana wa min zambikum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina wa lana wa min zambihi nastaghfirullah lana wa lahum min zambina wa min zambihi nastaghfirullah ya Allah lana wa lahum nastaghfirullah lana wa lahum min zambina wa min zambihi nastaghfirullah ya Allah lana wa lahum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min zambina ya maulana wa min zambikum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum nastaghfirullah lana wa lakum min zambina wa min zambikum nastaghfirullah ya lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matafa aba aslam fi madaz zamani Allah nabi hantam namalum malam huruf selama-lamanya semangat Nabi pitani bazaman sepanjang masa Nabi hantam malam urut selama-lamanya semangat Nabi pitani bazaman sepanjang masa Allah Nabi hantam malam urut selama-lamanya
semangat Nabi pitani zaman sepanjang masa Nabi hantam nama rumpah malam huruf selama-lama bersemangat Nabi pitani zaman sepanjang masa Allah minhu dawamu falam tarbu wa ma waqa'a zubabatun abada fi jismihi al-hasani Allah minhu dawamu falam tarbu wa ma waqa'a zubabatun abada fi jismihi al-hasani Allah binatang kehantam jiplung jimatulmangan saidina lala jama pihantam roni batubuh yang mulia binatang kehantam jiplung jimatulmangan saidina lala jama pihantam roni batubuh yang mulia Allah bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat wa yura atharu ba'li minhu fi ayani Allah bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat wa yura atharu ba'li minhu fi ayani Allah kunalika dunakalan ana tersabba maulana netoi tendukasa wajib taulah tak percaya kunalika dunakalan ana tersabba maulana netoi terkasa wajib taulah tak percaya Allah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura dillu fi syamsi zufaqani Allah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura dillu fi syamsi zufaqani Allah hati Nabi hantam tengah yang natepet dua mata membayangkan dalam hurahi lalu tak rupa hati Nabi hantam tengah yang natepet dua
syarina riwasuraki wa min mihani Allah zi khasaisu fala takun amina min syarina riwasuraki wa min mihani Allah yang sifatnya sifat Nabi wajib rinduha mudah so yang hafal yang sibuknya Tuhan pelarang yang sibuknya sifat Nabi wajib rinduha mudah so yang hafal yang sibuknya Tuhan pelarang Allah la ilaha illallah mustamsikun nabi mustamsikun nabi habli ghairi munfasibi Allah la ilaha illallah mustamsikun nabi mustamsikun nabi habli ghairi munfasibi Allah nabi bandung umat umuman beragama so yang umat badalonya tutupihan selama-lama nabi bandung umat umuman beragama so yang umat badalonya tutupihan selama-lama Allah be pre pre hai be pre pre masolawat ke junjungan masolawat sabe-sabe Bandung Sari Inang Agam hai be pre pre hai be pre pre masolawat ke janjungan masolawat sabe-sabe Bandung Sari Inang Agam bulan maulid sambut Nabi putra putri adik abang puja berhidang mekanduri tak iringi dengan zikiran ya Nabi ya Nabi ya Nabi
sari inang agam bulan maulid sambut nabi putra putri adik abang pegang hidang kanduri teriringan zikiran ya nabi ya nabi ya nabi ya marhaban ya habibi ya habibi ya habibi ya janjungan bulan bintang cahaya megah Mariah bangsa ba'alam Mariah bangsa ba'alam dicema sumardu indah disembah puji-pujian disembah puji-pujian bulan bintang cahaya megah Mariah bangsa ba'alam Mariah bangsa ba'alam dicema sumardu indah disembah puji-pujian disembah puji-pujian dunia dari yang menyembah rumah Allah permohonan hajar pandang rupa wajah Nabi megah akhir zaman bepre hai bepre selaut ke janjungan selaut sabe-sabe Bandung sari inang agam hai bepre hai bepre selaut ke janjungan selaut sabe-sabe Bandung sari inang agam bulan maulid sambut nabi putra putri adik abang pegang hidang makan duri teriringan hiburan ya nabi ya nabi ya nabi ya marhaban ya habibi ya habibi ya habibi ya janjungan Rabiul awal 12 letak kisah kejadian letak kisah kejadian pertama pun kau menggajah Nagro Mekah haji ke Mepran Nagro Mekah haji ke Mepran Rabiul awal 12 letak kisah kejadian letak kisah kejadian pertama pun kaum gajah Nagro Mekah haji ke Mepran Nagro Mekah haji ke Mepran tapi dengan tolong Allah hantro langkangan tujuan burung ababil jilat wabah Bandung merebahan coba dan bepre hai bepre selaut ke janjungan selaut sabe-sabe Bandung sari inang agam hai bepre hai bepre selaut ke janjungan selaut sabe-sabe Bandung sari inang agam bulan maulid sambut nabi putra putri adik abang pegang hidang makan duri teriringan ajaran ya nabi ya nabi ya nabi ya marhaban ya habibi ya habibi ya habibi ya janjungan. Sekian zikir dari kamu, like lebih dan kurang kamu laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada grup zikir dan solawat dari Gampung Alu Pinang Induk. Selanjutnya acara pembacaan doa
yang mana doa akan dibacakan oleh syekh atau munsyid dari grup zikir. Per 2 orang kita harapkan untuk bisa naik ke atas pentas. Untuk syekh dari tiap-tiap grup zikir, 2 orang kita harapkan untuk naik ke atas pentas. Kepada seluruh masyarakat yang berhadir di halaman Masjid Al-Abniyah, untuk segera dapat sama-sama kita berdiri untuk memanjatkan doa bersama. Dan bagi siapa saja yang sedang merokok, untuk mematikan rokoknya. Yang hadir di bawah tenda boleh berdiri, semua masih berdiri. Untuk syekh dari kampung bisa naik langsung ke atas pentas. Biasa-biasa. Duduk bentar. Oh. Ya, untuk sementara ini duduk dulu, kita baca kisah dulu, baru nanti dilanjutkan dengan doa. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وسني بحمد موارده صائغة حنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا، وصل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار القرمة والجباه، واستمنع الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحدا من الغاية في خطاة الخطاء وخطاه، وأنشر من قسات المولد النبوي البرودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أتر الله وما قبله الكريم بعرف سجيم صلاة وتسليم
وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه سيبة الحمد حمدت كساله سنية ابن عاصم اسمه عمار بن عبد مناف اسمه مغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن كسي اسمه مجمع سمي بكسي للتقاسيب في بلاد قضاعة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرام المحترم فحمائما ابن كلاب اسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر اسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنان كما جناح إلى القتير وارتضاه ابن ملك بني ندر بني كنات بني ندر بن قزيمة بني مدركة بني إلياس وهو أول من أحد البدن إلى الرحاب الأرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك ندمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشريع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه وعد به من إقد تعلقت كواكبه الدنيا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسدته المنتقى إلهي تمم النعمة علينا الله الله ووافقنا لشكرك ما بقينا الله الله أزكنا برد عفوك والعوافي الله الله وحول كل مطلب علينا الله الله فإنا لا نعول بمحمي الله الله ألم بنا ولا ما قد لقينا الله الله على أحد ولا سبب ولكن الله الله إذا ضاقت وكنت لها قامينا الله الله وصل على رسولك كل حين الله الله محمد النبي الزاكي الأمين الله الله كذا آل وأصحاب الكرام الله الله ومن والاهم والتابعين الله الله يا إلهي يا إلهي بحقه الله الله دمر البقي والفساد الله الله يا إلهي يا إلهي بحقه الله الله بلطفك يا جواد الله الله يا إلهي يا إلهي بحقه الله الله أدنا السؤال والمراد الله الله حصل القصد وصل القصد والمراد الله الله وصف الوقت والوداد الله الله وبرؤيا محمد الله الله فرحت أنفس العباد الله الله أنا غرامي ولوعاتي الله الله يحركني الملام الله الله زكى ديني وملاتي الله الله زكى لغاية المرام الله الله
محنته في محنته في اللذات الله الله صلواتي في الهوى حرامي الله الله ما فتنتم كفتناتي الله الله اتركوني بلا كلامي الله الله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merdu tanah tabudah tapi melihara jangan Diharapkan untuk berdiri, kita berdoa bersama. مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا أنت شمس أنت بدر أنت نور فضلوني أنت إصير وراءي أنت
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر شرفت مدينة مرحبا يا خير باع كل شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت فيه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا رسول أشرق البدر علينا فاختفت فيه Hadirin kami mohon duduk kembali.
بردا جميلا اللهم إليك بردا جميلا ولا تجعل اللهم لشيطان علينا في شافع الحالة التسليم على سيدنا محمد خاتم الجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بجاه النبي ارحمنا يا كريم صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بجاه النبي ارحمنا يا كريم صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بجاه النبي ارحمنا يا كريم اللهم بجاه النبي ارحمنا والمسلمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا